I don't fear to die. Ndoda imvumane eyavunya kuphi. Imvumane evunya kula samile ngoba workshop wami ufuna umthatho obulalisizo zalingane ezolo mpalo khatha kwazama into uyakwazi nokufika ngempanga ushayinyango uzola shobane walushayisa ngombo uzobhulaphi eke ungizwe umlando kamkhulu ngidabuka enkandla amathatha amnyama enkandla ngidabuka khona hayi ukuthi ngibe ungase enkandla ngejerika hayi angifananisi kodwa ngasenkandla nje ngokudabuka eke futhi nginsizwa eziqhatshayo ngobumina ngishiya imanje siyangazi ngishawashushisi bayangazi iningiza Africa yangazi sikuvuma 103 eke with Dr. Keshelezi the healing hour sithi ayikhala ziyakhala mfowethu into engiyithandayo kahle ukuthi first day nje mawufika lapha nejele wathini kuwe cha mfowethu njengoba mina ke akekho ongazi ukuthi ke ungizwe umlando wamkhulu inkosi eMabhinci yeah eyaziwayo iningizimu Afrika nje kodwa phela usukubizwa osikisi lapha ejele abafana bekugwajisa lalela inkosi yamajele manje ushuthi ilahlile sejele inkosi sinilahlile inkosi manje izwe lasejele liyakhala lithi ungisukekho ha lalela inkosi yamajele amajelo ke jikelele athi awumadoda nayi kushintshi ususa petrol wasusa wasebasegoli wasutshela ukuthi engelanga loqala ngifike enkantolo lapha mfowethu ngithe ngifika lapha khona insizwa ezayiboshwe izandla nenyawo kuyobothi abantu abamacala acayi yabo manje ngingena laba benyawupa lokungamaphakanyana kwenyawupe lapha lo okunekhwapha elibhongayo manje kumile ke lapha nakuzoqula abacalanyana ngathi ishu sekusuka uyamhlasa klasa nganje enkulu ngaso kanti lensizwa lezi ezivalwe lapha phakathi ziyasithi emkhaya hey ngikubonile indabeni emkhaya manje ufuna ani lapha kanti lo labafana bazodlula bedelele lapha nganje enkulu ngaso kwaqhala kabili kompala kwamheda ngathi awusuka hey ngasho ngathi ke umuntu otiti angazi mina ngizoyithini le ndaba lalela mfowethu ngike ngeza bekhala enkantolo bedwadelele wathi yona ukudla kwasenkantolo ngeke uze ukudle awukudlanga impela wazi waphuma ungakudlanga Tabo ubanyena awuchele ngaboshwa mina awuchele ngaboshwa shona izobuya shele yabona thina kwela kithi somzumu umuntu simxola yeah mangabe umuntu lokho egathekise ethi uyasifuna semqonda ngosini ke le mfowethu kusho kanjalo mfowethu ingoma kodwa khona le ngiyithandayo mfowethu athi uyicula ithi tshele ngaboshwa ejele kwakunjalo mfowethu uyiqhawe manje uyabona manje uyinsizwa ngoba uma uyinsizwa kumele udlule into ezinzima uma mkhulu ithi ingoma sidlule into ezinzima njalo siyanqoba mana mkhulu hey ngumuntu usiphazamisa ukukhuluma nje ongayazi thina noMandela sabo uLesihlanu ake sizwe le voice note ngoba sebekhuluma abantu macingwane ngaphandle awuzwe la Mvuma ukhehlelizwa umkhipha ngempela ungizwe umchunu hayi uyasebenza lo mbhemu lona ayingeke uyasebenza lo mbhemu hayi ungcono ngoba besebenza nezwe libuka kazaka zayifihle emvakashele enza yonke into ukuphosa amathambo laphana hayi ngiyamvuma wengizwe ukhona into mfowethu engifuna uyicacise kubantu namhlanje bengingasakwazi ukusebenza e-studio ngingasakwazi ukuthiwa ngumdayisi mina ngikudayisile ngithe ngikubonga mfethu bengisabonga ukuthi umndeni wakho umakhosikazi wakho asa understand relationship yethu hayi abantu ke ngisho nezitha zakho ke bese ijikile sezikuthanda lapha ngoba abantu baye bakuthande mase ususebishini usungenile wacwila impela wathi bathi hayi ngeke umlahlile in awusho mfethu uthi ukho indima engidlalile mina noma isupport engidlalile mfethu abantu bethi mfethu ngikulahlile thola mzulu ngoba wothi uyangifunza manje mina ngifunza mina ngumuntu oqoleka yabona mfethu actually ngisithiwa man of principle yabona mina amandla umuntu akwahleli ngoba mfethu mangadla amandla akho
ngidle amandla eke ethonga lakho kuyobe nginecala ngisho eke kwaba kithi uqobo mfowethu yonke lento nami impi ebengayihlelile mfowethu wena uyena usopolitiki okwesibili awuyena umuntu eke oinvolve into eningi kodwa ngenxa yomuntu eke wesintu ngithema ngoxoxela ukuthi nanti ikhihla lakithi liboshwe wadabuka emboni kolokho ngikhuluma mina nguye nje kwami lenkandla ikhona into nje umfowethu ngiyakubona mfowethu ukuthi umhlobo wakho eke ubhekene nenkinga ngiyacela ukuthi nanku petrol hamba uye ekhaya uyokwazi ukukhalisana no nabakwanqamalala ungitshene amakhona inkinga khona mina ngisakhuluma ngikhuluma ngesigaba soqala sasuka lapha esigabeni soqala sanyuka kanti asazi ukuthi njoba sizobhekana nenkinga zisihlangabeza usathana ukuthi nami ngenyembezi engikhalayo gcine sethi hayi angikhali kahle hayi mawukhala ngazi mina ukuthi mawufele uyihlo khona iscript ufanele usilandele mawukhala emveni kwalokho wathi hayi asikhali ke kahle thina singakhali kahle ke noma babonaka ukuthi ngathi esondelene nobaba onqamalala siyamkhalisa emveni kwalokho sasesicindezelo yabo kwawena mfethu abalalela bazi ukuthi kwawena obuphunga amankentshane ekefuna ukukuluma umndeni wakho usenkingeni ukhala nje ngento eyodwa mfethu ukuthi ngithe ngikhulelwa ingane ngisegoli ngiyokhuluma nezwe laseNingizimu Afrika wena ukuthi cha bakwethu is our democratic right ukukhala ukuthi ubaba unqamalala akakhishwe ejele emveni kwalokho kanti ingane yami izosala ishiswa umlilo la emveni kwalokho ingane yami iyagula ngifonela ngase ngehla mina ngikuja bhuke i-private jet mfowethu ukuthi usosobala khehlelezi on a private jet akusho lokho ukuthi manje mfowethu safanele ngifele lokho mina I can't be the flight risk flying within the country okusho ukuthi bangi flight risk with the private jet I was the flight risk ngibheke sisibhekele kumgilicha siya konongoma yabona kufanele sithi siyi flight risk sibona lapha ngike ngezwe mfowethu ungaphakathi washo ukuthi asikwazi ukuxoxa ngizwa kuthiwa umgiliji impela naye ugudluziwe esihlalweni bathi ke nemoto baplana ukuyithatha lithe lami mina phela ngangibonga umgiliji ngesikhundla iposition akuyona ukuthi uyisebenzele ngempela ngeke ngikwazi ukumphuca kufanele ngimphuce yina sengibuza kuwena ukuthi kufanele ngimphuce yena umgiliji chaba kwethu ngoba phela imoto sasimuka ubonga amagalela ithuthu zakhe futhi okungenzeka ukuthi wawuthunywe amathonga kwaZulu wonkana neAfrika yonkana ngoba inyembezi sayikhala sihambelwe imbube zingaphezulu kweinyembezi ongayicabanga umuntu ophilayo mfowethu ngifuna ukuthi mina la udlulisa ukubonga maku ukuthi uyafuna ukubonga noma mawungabonga ukuthi obani obabonga kakhulu abakwesekile ngale uthema uphuma obabone kakhulu bekwesekile laphana eGoli mfowethu eRandburg obantu ongathi